Tithi pena jog inut karbipi areng ke sonang. Ingdeng Klikebran Erkep All Meghalaya Karbi Association Annual Conference में सेन पेन के पचून The Addiction Outreach I make के पमान Kardom pini KAL Prime Time bertalong penili sami merinan sepi pini bertang ton pen arju ponikta long lip helang alam ki hello lam ki ke thenai sonsi ke dam tang arkoi ni phai inquiry ni kang sam apor malom loring thepi utar borbil outpost ke parlo kalibari mate konthia bari pu along longle lam ki pen inut pobitra das achor toni hansepi abang areng hu sonang koklo bang solam the kachini ji aphan pherang ke bitung atum pen adim an ka humri dam hut Toni hanse pila pen achor atum ka jethan ke ahe madung het ke do das po atum abang pai kang kaya towar an ki pet bom jok towar bi bom lo nitum ta gari hai hui ke ponjita dorde det popu ke thanno nalam arju je pen paya bang ingkai bor ide jok pai ki pridun bom ahut kapre atum abang hemisi thur kapsi ke chok ke thengbuta jethan du nitum ke chebhong mane lasa towar pen na joini Towar ne bang nang pulo nang tum towar cepakeng pamenoi musokwan lote aku biri frili po cebong nang lipo tinon nang tum towar methang cepakeng ramoy musokwan ta biri ta hingno ne lo pai ta hingno lo jap hingno ne lo nang peni ke cidan nang jiaka mata wele apa jong si nang tum aprang hima pe nang tum cepadam de polote nang ko anma pai kang pai uneya nang sidun bomi dadake potado etma Potawe mayok tawe dake potawe. Aleng pini ni bana theng bobi pupi alam raktu. Nang lang rop lo mati lake. Aleng pini bala theng bom nang sara aleng alak so inwata nang chet nang cipang tang het pugani hanang punang nei lo mati. Mon bangkon nang theng ke. Amon pibang thom. Engke sar piburi nut. Engke la tum piso puso subang pli. Bang pli. Kopen 8 jon bagdu. 8 jon lu. La na theng al dek ho engke to dab alang chi hang hedi alang rong sor pani putho tharwia rong sitong are lapen ko ana hokma puta te bok tera yatum ta kit hengalam thandun si lasike phove ga bang pia bang FIRTP ponje aphanda chi sik pon lopusi che than pon to bia hobo itu karone didi bol etiar eku koribo na lage ji holo ratipuwa hobo itu koy মই মানে কিমান জনে মাৰিছে এইটো বাইদো কানে মই পিছত ইয়াত ঝামেলা কৰাৰ পিছত মই ধৰিছো ৰখাব নোৱাৰে যে মই ইয়াত থিয়ই আছে নহয় মাৰাটো কিমান জনে মাৰিছে মই ইমান মানুহ ভিতৰ পুৰা জাম ইমান দেখা নাই এইটো মানে তাৰ কাৰণে মই লৈ আছে দিদি ঝামেলা কৰিব নালাগে বল আমি ঘৰত যাম যি হ'ব ৰাতিপুৱা হ'ব গাঁৱৰ মানুহ আছে এইটো কৈ পেলে দিদিক মই ল'ব নোৱাৰে কি কৰিম ভৰ্তিয়ে মানুহ আছে রাস্তা লাগে তার না আমি ভিতর থাকা আমার রাস্তা লাগে সবর রাস্তা লাগে এটা হি তারপর আইছে আর মানুষ গিরা ভাঙিছে এই যে এটু না আর তার কথা সব রাস্তা লাগে আর এইবিলাক তো নিজে নিজে পেলাইছে নেকি এটু তো মই দেখা না মই কালিবাড়ি গইছে আমি দেখিছো তাই লাগিছে এটু মই এটু মুই না আর কোনে পেলাইছে তোমার ফুলুনি পেন্দির চুনা রংপি কার্বিং নং লাই Meghalaya State along akar biatum rong troxi kebra isi chingrum pet pen ingdeng pli kebra ner kep All Meghalaya Karbi Association Annual Conference me sen pen ke pachun pon Meghalaya State alo kidodon rong troxi kebra isi akar biatum chingrum pet pen ribhoi district alo solia karbia rong along All Meghalaya Karbi Association pen patupi ponsi arkoi ni phai kresir ke pen inquiry ni an pli kebra ner kep angdeng an annual conference padupon All Meghalaya Karbi Association AMKA Amailong ke patipi pon mai phu robar joni ronghang kongchon bang bistokan timung All Meghalaya KCS amai phu albinas timung pen anparta claim rapet bang kritroxi patipi ponsi mai padupon kidamtang arkoni phai kresir keber ni ada por phai sir ke pen ahin delegate atum phan kideng padupon la pen AMKA alama ke pangjara sai dengpon bang sopi All Meghalaya Karbi Association asong pen arong tin aro along amai phu kongchun bang pen
AMKA asong ke pareng der ji phat bidi sore kachipi padopon labang so long ke charli mate education a hin anat la an so se ke paprang dun ji phat mai long ke thanchmom padopon labang so mai long to phapon aluhi sarpo man ten Karbiang Long Autonomous Council EM in charge Art and Culture Department surjo rong phar phan to phapon si chengpi chengso choknok muri pongsi jambli a thon pen kangthum kani alon chipi pon bang so mai long Papangjang aluhi man peng pen ka chitong dun Karbiang Long pen KSMI pu sempon teron tami chitong dun si hadak amaya long ka chitong dun arat la anaphan tami Meghalaya state alo ke do dun Karbia khai anaphan khai si la pen Karbia khai ke do ke thak ning si do nangji la pen Karbi alam na ho ka pir thele do dun positami chitini ni det nangji lun lam pindeng sumpod nim rokom kaita ingcho limpen do do nangji la pen toklang amu sitami kai keta ki paprang dunji phansi chepate dunangji pusi lamthe jaitikang tangte ku PPC AMKA asong akimang ke doma ku pia phanma AMKA amai phu pen therang tia thingno nangte pachini dona lamthele non ajupon sinang don pen pichun ponlo sitri kebra anar kep lage kai portimolo adak surya adi batahnya phong ningkan thong kep akin seladak mini an conference kapidulong asia portimo Karbiang Long da chithang ji phan tapen Karbiang Long Meghalaya achiti ladak surya si adim hotlo asi so conference pen itu khei ka chingrum ji phan ya tigreng ji phan lapen kaching thur ya sai andeng an si ini la so phan ongjung atum ayai mek lam ningje sarpo tunta iklang ulukunchi pen himari rongphar Karbiang Long live Kedamtang arkoi ni pai inquiry ni Revival Wellness Society pen chepatri pipon along KSA atum chilang dun si Dilai Police Station along drugs aputhak chirok toka mai paman ponlo Bangso mai along Dilai Police Station OC Lutfur Rehman KSA BRC chunbang Nobin Rongpi SGB Hundor Be Upper Dikrong KSA mai phula pen chunbang Dilai Thana Committee chunbang VDP la pen di addiction rehabilitation unit atum pen drugs aputhak RD dojot pen lamthe chethan ponlo drugs ke chode atum aphan ki kitheng ki chok pen ki akai pami thek thek latum aphan ki than ki mum se ki lang pen dawai ki pachu la pen mithang ani ke hang ki se bang donangji rakio hormu kirim la ke kangdanga ke so ason inut pen inut kapre ka long Cepa coy det lasi ilitum ahem tu lapen rong rup along lapuson raki ke chodokok lepute pang tek ponsi ke pase jia phan ilitum claim pon rapet nang ji apolu puta maya long sodak pen chethan chimum pon এটা বস্তু আমি শিকিবলৈও পালো আমাৰ ফালৰ পৰা যে এওঁলোকৰ যোনটো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ইউনিটি as far as কাৰণ আমি যিখিনি দেখিছো আজি মানে প্ৰেজেন্ট থাকা সো গোটে গাঁওবিলাকৰ যিখিনি লিডাৰ সো তেওঁলোক আহিছিলে তেওঁলোকে আমাৰ লগত মানে ভালেখিনি কথা পাতিছে অলপ ড্ৰাগছৰ বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন আমি দিলো আমাৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰো আৰু অহা সময়টো আমি বিচাৰিম কি যে KSA যাতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি পেলাই এই এৱাৰনেছটো যাতে আৰু ডাঙৰ দীঘলীয়াকৈ আমি লৈ যাব পাৰোঁ সিমেত দিলাই হাৱাৰ মাতিলা লাডাখ থেল দিলাই থানা আণ্ডাৰ কাপুৰিয়ান SGB GB lapen adhak dum la somardun kichowe be ka somardun ma perel ma dahang lo tabang lable de lo la salang ni tum han ke thana bang ke je bisiko dak ni tum dilai hawar tum bang ke drugs kopi hormu ma da chini ne lapen drugs kichopen la bang so somar han drugs chulo la bang so kapasi ji la bang so drugs pen ke pasu si de ji hala bang so a policy da ele tum bang chini lambete idea da be athe drugs bo hormu bangke e tum dak dele hawar me chini unde la so posi drugs ko pi hormu ma la pen drugs ki cho tum ko au somar tum ko la son ma adu ko belang tum thana la pen drugs cholo dangte ko son sika pase ji ma alang tum Asia center dolo la sinikane thom pen ning jong si drugs ki rima bang ara ki hormu ki rim bang jong sinikane thom pleng tang lo polo dangte alang li tuma phana bangke alang li tuma center la alang li tum la so NGO to Revival Wellness Society to alang li tuma bangse alang li tum holadak silson treatment pon bom la se alang li tum long jong si dak delai long stami
jongsi ningkan ke thomabat drugs ke cho samar dolo polo tangte alang le tumsi hala bangso center alang le tum treatment pom po dilai pen bijoy rongpi karbing long lai asamarlo a district tin na longta ration card aphan ka chuning ria lo hangpon ikbomlo labangso ration card lake ke long dun de pinlang lapusona hemtu na tuma phan bonta apor bangke che jot che phode tanglo isi kinang soda berta arju ikha ration card ke long dun delang a hemtu na tuma phan ison kinang soda berta longre angkang piar lo jesemet ration card ke long dun delang a hemtu na tuma phan akimi ration card ki pi pon thujia bahan non malom kachuning ria lo hangpon ikbomlo kachuning ria lo ke hangpon lake long ria lo district along ta bangso hangpon ikbomlo monta donatum apora bangki pini pen ni plivet lo birta kilong donateng ke panchayat kalite municipality sa himalong si bangso kachuning ria lo paledam nangpo ration card aphan kachuning ria lo ke paledam nangji atum lake tangka mahawar sai kadure longle phelang kadure ya son pen ke danglok lapuson hemto natum vek nangji la song bong annual income ang thek bangso hemto na long lakni ra suri phoke pen aber nangji ration card holder bangpu bank account do ik vek nangji ration card aphan kachuning ria hemto na long ke do abang khwa bang phitin atumta aadhar card copy bang to ik vek nangji kachuning ria bang khwa bang phila pen passport ara je ang thek nang vek ji annual income ang thek ko anma labang so hemtun labang so lo along krong don vek nangji ningkan kepen abero somar artamate birth certificate krong don vek nangji bonta donatum kavilanga hemtun atum anke un anpen akipra pen kachuning ria lo palidun ik vek non apor ke pathik pona ting plote non ni plivet lo news desk report karbing online tangte pini karbi prime time berta ke lapuan si kang ton poniklo